Ji bernameyê karên zor dem baş temaşevanê neca em bi bernameyek nû li pêşberî we ne. Divê bernama xwe da em ê bi karê alüminyum li pêşberî we bin. Ev kar karekî çawa ye? Di kîjan pêşa derbas be zehmetiya wî çi ye? Kerem bikin em bi hevdira bikevin nav hundir û vî karê hîn bibin. Ev der pîşesaziya bajarê Amedê gelekî karker jî li van kargehan debara xwe dikin. Yek ji wan kargeha jî kargeha fabrîkaya alüminyoyê. Alüminyon piştî ku tê vê kargê ji bo şekil bigire di gelekî beşan da derbas dibe. Temaşevan neca na em ketin nav kar em êdî demê dest bi kar bikin. Ev kar karekî çawa ye kekê nebî îro alîkariyê me bikin bi hevdûra biceribînin. Deniz peki daha mı çimkin tekin nebi karış mara beji. Sen çava. Em karê me bi zira dest pê dike ev ya xam matameyê Beni. cebirên diyet. Xam mateyî viya. Ji viyan davên avê dirê viya yükleniciye. Tişê viya têndirê vî firnê. Ev fırın çiye? Isıtma fırını, biyet ısıtma fırını. Döndürü viya da nizê 60 derece germeyi. 60 60 derece. derece germeyi. Döndürü viya bir germe xudu bini şunda derê zor. Jê biyet kesim qatiyen dibin. Jê biyet jê dike. Ji wê şunda derê makina presi. Tamam, naha despeke da em deste bikin. Tamam. Em nişan bidim. Kerem. Naha despeka vi kare çiye em uya nişanı öbdim. Leve dere fırınek mazın heye. 60 derece germaya vi heye. Em le binerin. Ev der bir destam ne karın işte bikin nasıl? Na. Ya destanı zaten ev ya vakta şundu derkeve pır germe. Gavak icabı ki bu destan mera da de kêjî ez yuvenî wî ye lepikî wî ye ne. Ama lepika naşewite. Ve lepik ve desmes namine dışarıda karın da nasıl? Meze vay tê biyet. Hem nişan bidim. Oo. Biyeti ana germe yani meranı Yani kardeşim. 60 derece derbas bir nasıl? He. 60 derece gelme. Ama ya naşewite. Bir lepikî naşewite. Deste oldu mu? Deste oldu bir sekund. Deste oldu. Ev lepik li gor 60 derece hatiye çekirin. Lebe lepik mirov deste oldu mes namine diparı da deste mirov. O kaz germahiyek zede ye. Ev ya da çek bu derin ha? Ev ya viyava lehis yağı. Yağ lehis bunak be viyavana dert kevi zımba amcerdi be. Nabi bir Türkiye zımbayı. Zımba pever ne derleke. Evet, öyle erde içine bire yavuye. Bira eviye. Bire yavuye neyse. Em ona başı bakış dikin. Tabii ya daviyat en son bakış. Makine kapatmış şundan mıdır? Çünkü o direkt germe. Makine germe, elge germe, ona Yani bir beş şeyde em dur distekin neyse. Em dur Em tek. karındı Sadece görevliye vedire sen emdahale dike. Taluka ve geleki zedeye bıraktı temaşevanın leja. Em hediye biçim vedere. Avi perçek çu vedire döndür vedire da kalıbı yani. Cübi kalıbı pres emcerdi bir dora tonu 5 kilo basınç yani tamam dedi. Beli. Vakt azdeş kalıbı vi van malzeme derkebe. Dorana kalıp ikica kalıp teki vi malzeme derkebe. Yani ev döndür da dipivin neyse yani ev kaviye. Çizmeyim dereceye güheye. Zirav derte. Hamu zirav çima. Zırap derdi. Ev ya vakemde bir kalıp
Türkçü malzeme bu kadar goran avi şekil dedi. Ha. Dina fundur da o şekilde. Döndürüm makineye dayı. Hem de soğut karı mı dönüyor jina? Nasıl bu ben güveni bir yaşı gelme. Diğer şey gerekiyor. Temaşavan Necat bir beşe de emni karında soğubdun tut işteki jiber ku makine pır bir talukene emine ki dur disekrin haya derbası beşedin ambün. Evya gelme anam desteği koy vedri nadine. Çünkü vedri sadece fallıyadıkı karvanayı vidiş buna becemi değil. Ali ki gerim derti ev kancış bu sar biten Ona olsa. sardı. Des saat karım da soğubdu mu? De soğubdu mu na? Desteği bu da yana. Dur germe. Ha? Germe belli germe. Gelme Türk. Servise ki zaten ziyada belur bir çıkasına gelme. Nana şu hanek datini seni tevazıdalık. Evet ziyalakı. Gel ki zeyle tedayi. Zede Hatta germe. ki sonra bir evi karvana yani. Karvana ile vakit cemme dini. Je şunda evya digri karşılıkı lıkı bir perçak je bu kediya ica evya je lıkı. Destera ile lıkı je lıkı. Je lıkı van koli üyü digri dıkşini biyalila. Ev makine hund binin alüminyona kujira dibin biyet un xavet haline udnaf xodaji jedike. Germahiya uji 600 dereceye u taluka uji geleki zedeye. Pişti profil ji makineye derti u jedbe em di makineye jebrini da ve careci rastıkın. U serevan jedikin. Divir da jî baldariyekî zêde hewceye ji ber makîne gelekî talûkeye. Di ber namakarên zor da îro em bi karekî balkêş hatin ser ekranên wê temaşevan neca ev kar çi bû karê alüminyumê bû. Em li kargehekî taybet bûn. Ev kargeh jî kargehekî Amedê bû. Di serî de me çikir em basa wî bikin di serî de em ketin hundir û destpêkê de makîneyekî gelekî mezin hebû û germaya 600 dereceyê dixebitê. Ew tiştên gulover ku jê re gotin biyet di nav da derbas dibe û li gor pîvana ji wir dertê. Navê min evî Şahîn e. Ez ji Amedê me, xelkê Amedê me. û vê fabrîkê temelê wî da elvira me. Çêrkî yani me dest bi înşaata wî kirî elvêdirê me dixebitim yani. Em li vê dirê alüminyum profil dikişîne. Cêr divê alüminyum ekstrozît. Yani profil gorana kalıp çi kalıp bixwaze, müşterî çi kalıp bixwaze em gorana wî kalıp dixwazin. Ji kalıp şunda em xam madde me biyet e. Biyet em tînin davên firnê. Wê firnê dora 600 derece germ dibe. 600 derece germ bu şunda gorana ölçüya tê kirin. Jê dibe jê şunda dere pres makinasî. Pres makinasî dora tonu 8 kilo basınç aviye. Bu wî basınçê wî biyeta germ bûyê di hundirê wan kalıba da dixir şeklê profilê. Tu ew bike pê bigire. Evya devam edilir. Ders yapı gene dikkat edin. Çünkü evya dersi merak ederken ben Dişeneyse. evet. Düz ne bu? Düz ena. Destem bilal serbe. Em rast dikin. Nasıl? Evet, evya pe rast bu. Na rast bu. Evet. Alüminyum Evya rast bu. alüminyum li bedre xwar mesela o kino beluy Beli. bu çatı beluye. Li bedre xwar tu diya her du makine wi kaştık. Beli. Yani divir da du karker dişoğum. Yek seri yek beni. Her du bağlı her du. Yek seri komple makluman da evyayı evya jdadı ki dev eyitela. Da dedi ki wi malzeme kaştık düzdük. Tamam. Hem çekin. Ne yapayım ku dere bikim? Ya.
ku ew profilên zirav di makîneyên da me derbas kir û derketin me got gelekî germ bû. Me wana piştî ku hinekî sar bû me bi destê xwe danî aliyekî duî makîneyê de du kes dixebite ji ber ku yek di serî de yek ji dibinî de dixebite. Em wan makîne dikişînin jê re dibêjin kişandin piştî ku jûr dikişe em datînin aliyekî dinê. Li wê derê jî serê wan jê dikin. Piştî ku em serê wan jê dikin û amade dikin datînin erdê û danîn ser hevdû. Belê em derbasî beşekî din bûn bi kekên nebîra. Duî beşe de me eleminiyê xwe derbas kirin wisa. Belê. Piştî em hatin vê derê nam li vir çi bikin? Me alüminyum şu vedre derbas kır şundan me vedre teva me kışan me rast Belê. kır. Li vedre iyice gorana metroyu vi emece bikir. Nav hatiye pîvandin ne wisa Hat, metre? gorana metroyu, çi metroyu xweste be eme gorana wî metroyu di vî makine da jê bikir. Tamam ev hatiye jê kirin niha. Ev ya hatî jê kirin, danî kem yek kadın jê. Tamam tu here wî seriye ez jî wî seriye bimînim. Niha em ê jê. Her çawa dikin datînî sere. Ez. Ev ya tamam e. Ev bir seri ücret ke. Neca? Pişti seri ücret ke tamamdı ben olsa rastı be. Rast be. Ev ya gavak li vedre jê kir, pêl dikmê dike, ev ya zaten gorana metroya wî ayar dibe. Tamam. Ev ya tê xwarê jê dibe tamam. 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 Ali ki em van alüminyum jê dikin ji ber ku serê wan de hinek ji ber makîneyê zarar dîtibû. Ew dibe fîrê tê jêkirin piştî jêkirinê em datînin ser hevdû bar dikin datînin vê derê hûn dibînin. Paşê ew biçe beşegî dinê. Wisa bilind bû. Li bir baldariyek jî lazim e ji ber ku li çavê me nekeve em hinekî hassas sev digerin. Tamam e? Ev alüminyona ku jê re dibêjin profîl yek bi yek desta datînin cêwî. Em hemî profîla datînin ser hev. Piştî wî dema rastkirinê da ez jî dijerbînim lêbelê ji dengê makîneyê ku hê mirov gelekî deşî. Kargeyê da hemî beşên kar giran û talûkê ye. Ji ber wî jî hemî karker bi baldarî tev digerin. Temaşevan canım derbastı beşekî din bûn divê beşê de jî alüminyum ku hatin vê derê tê boyakirin lê em ê çawa bikin dikarin hinekî bas bikî ji merakekê nebî? Se şava. Wan sepeta ji piştî ew ê tê vedre em jî li van dira her malzemekî gorana wî refî wî hene. Benê? Her malzemekî gorana çeşî çeşî ref hene. Veya malzemekî sıvı ki refa wî away ka wî ji boyakê derketî. Ew ji boyakê derketiye? Li vê derê em tije dikir refî wî dişînin boyakê. Davê de ray nasekinin sürekli derre. Her tim li vir xebateke en az Xebatê- heye kar bike de ew kar Heta bike. ki kar bike enerjik tê de hebe vê rayê digere. Ji alîkî de heva me gere him rast bikin. Malzeme ser rast bikin raf boş nere. Him jî êj boyakê derdikeve ji ser ra bik danî bikin. Tamam em serê rakin û êdinan danîkin. Ay were. Em destê bikin em jî. Fikirim. Em çawa dikin bila heval nişanê me din. Ramazan danî. Na ez ê naçen hek bikin. Ana neha me gişi bigire. Her şey dikarin giş bikirin. Evet, havada ki hava kaz diki serê wiyalê bigire. Tamam. Tamam em de dura Tamam. bikirin.
Ramazan berdin. Tamam tu berdet xwaze. Evet. Musa. Tamam. Ramazan müstekim. Tamam mı? Hem ye gidince bugün? Duvar. Affedersiniz abi ki. He. Ne kaşka o? Und binin aliki em bardikin, aliki jî em derdikin. Ciye ku vala be valaye em wana tijitkin. Ev na e boya kiriye ne olsa? Bana ev boya Ev kiriye. tamam e. Kılas Bana bir. tamam halas. Tamam, diçe paket yapıştı bir. Pişti ku vedere vala bu na eme yedim bıkını ne olsa? İca ev boya gametek. Çen habi dıkını eme na? Dehak. Her korku deha. Tamam tu dehab ayar ke? Ne? De. Tamam. Bir havayı tu luy aliyo. Hasan. Geriye. Her refeki Azorla sana gidin. destem nakş. Bejnamın nakişi. Jiber ku bejnam ligor viyakine destemin hevd gişi. Her refeki em dehab tğrib pişti dehab disa dikeve boyakı. Pişti vala dibe em tatşitkin yani vedere kar her tim berdevam tki hayak bu makine bisekne. Dehab edine jine olsa. Ev beşa boya xêjî gelekî giring e. Alüminyum li gor hatiye jêkirin tê boyax kirin. Divê beşa hûn dibînin da keda destê zêde ye û ji bo wî jî piştîkar milê mirov gelekî deşî. Li vî kargehê heta makîne bisekne, an jî em dikarin bînin ziman ku serê sibe heta êvarê kar didome. Aliyeke boyax dibe, aliyeke din jî profîl têxistin. Piştî ku em ji boyaxê derdixin, vê carê jî li gor dirêjî û kurtbûna wî bi hevragirê dizin û datînin serhev. Piştî datînin serhev di makîneyê din da derbas dikin û hemî alüminyuma naylon dikin. Armanca wî jî ji ber ku xêz nebe û qirêj nebe. Bêrniha me pakêta xwe li aliyek din wisa dewam kir û dibînin ew alüminyonê ku pîvan dibû ji makîne derketû me danî berhevdû hijmart niha li erdeyê em ê niha makîneyek din de ji derbas bikin ew makîne jî berdewama pakêtê ye wê hemî naylon bike niha em ê hildin em dikarin hildin tamam lepkam hinek dikeve navê davdim bisekne kekene bi ev hemiya naylon dikene olsa Hemû naylon dibe. hemû naylon dikene ha yani armanca bir makine ev hemû naylon dikene Hemû naylon dibe. Bona wexta em bar dikin dikşinin cîkî çiğêz nebe, ne herme, qirêj nebe. ji bo qirêj nebe xîz nebe ev naylon mühim e yani beşekî giring e ev beşî Aynen. ay davdim Tu berdin. berdim Tu ber tu her lüyali mezhebi ki ezel veli ev. kaz binerim Hasan.
Gelet ver de lez Gelen mı? lez buna makine ne keve seklandını. Tamam, ez disa bugürüm. Böyle ana dixina makine xo u jid binin çawa naylon dike ev beş gelek giringe jiber ku ev tişten ku meçe kiriye krej nebin xiz nebe ev naylon tekirin eğer xiz bancı krej be kesin ku xusuneji bana nakrin namedi saldın peki ne biliyor aliye zevi aliye de aldım yine ki granajı yani fırsatı ne Liver dema. Liver gerem rof se kez bixabtin asa? Gere çar kesme. Çar kez. Çar kez. Çar kez lazım bixabtin jiber ku her tim berdewam ev kar ev makine dixabite haya ku liver dere xlas be ev makine dişuğla jiboy her tim şuğul lazım xabat lazım. Alüminyum da inşaat eda, da çekirna balafreda, da çekirna vesaytanda, u digilleki kadendin da tepkaranin. Ligor hesin, zedetir te peyda kirin uş hesin, erzantre. Boyağı da her malzeme ki goranavi aparat üyeye. Duvan aparata da emasmış dikin. Dışının boyağı kija renk boyak bastı çünkü renk çeşit çeşit rengeyi. Te boyak kirin o je şunda te paketleme. Em başki gorana adet evi sayı evi em bevdu ve dedim berevdu ev dikin je şunda em bam dikin em tinin naylon evi ambalaj evi em dikin o em dibin tartıye. Melina ev beşe dahi bu. Me paketa xlas kir. Xelas kir. Bele. Me çikirna em dikarin ne ki bası. Me naylon kir. Me evvel boyak kir. Pişti boyağı me derkes ser evi me dura behevdu ve rez kir. Evet. Dura me naylon kir. Me hat greda. Me grizaj bu jev ne kevin. Ne ki vakta vakta bardıkın vakta duvezininin evdeki buna jevdu ne ki xarab. Naha me çibkin. Naha ame lefokli vesiyar binin bu ezinin. Foklit. Navi yüzün karım bejim vallahi. Pırzımra zahmette. Hadi müsait. Dekerek. Tartıya bek. Ama şavan nece cereye ki meze foklit. Tartıya bek. Suar bubum. Çer. Çap seni ha. Çapkım. Nahazi bacını oraz Tu troisiye ki ez proje fam nakim. Foklita xo em name bajonun biçin ev paketi xo binin o bu vezninin pişti uş xo pişti veznandı ne ki dağvaz kırbe em bir şeyin ve deri obdun wana. Bele. Rast dişim. Rast şu. Ez mazlum ne kalbim. Niye bir sen gazze haliyle? Em çarık ayar bakın. Van Levi eve göre tek orta paleti. Tamam tu viye çeki ez verim o deri. Na em cib görünüş berku ez devirde o setiyam tune. Perskrekek dernek eve bula. Ez usab seknim dibe nusa. Dibe. Da bektraşı. Abi işi henki zahmet yani Yani devirde gerem rov baş ayar bike. baş ayar dikkat Dikkat lazım. dikkat lazım.
Le hevalê me nekeve. Cî weznandin ev dere? He. Hûn piranî tişeynin ku derê tiştê ku hûn çê dikin? Tiştek em çê dikir piranî dere İstanbulê ji xwe nav Diyarbekir vê burga me Belê. o dere İstanbul, Iraqê, hetakî Iraqê, İstanbulê, Samsunê Tişeyne. tevek em dişiniyan. Belê. Kesek o xustiye çend kilo xustiye? Bir kiloya digirine Bir kiloya. Mesela çend kilo xusti bu jwe? Ek Eko gelek dixwazin ek gelek dixwaze tır kamyon ki dora 20 tona falan dere. 20 ton. 20 ton. Kamyon bazı. Ek şu dixwaze mesela 7 ton, 2 ton sipariş oldu. Em hazır dike çıça kamyon almış. Şimdi em vedre mala hazır eyen bar dikin şimdi. Viyavi. Ev çend kiloya xuyadik e? Sede bir su çar kilo. Piştî me weznan cardin em datînê vê dere ne wisa? Eri. Em dere. Karê wezdandinê qediya. Forklift. Navê makînê forklift. Forklift. Ez vê navê tu carî nikarim bêjim. Cimra zigiran tê navê forklift. Lê forklift jî karê we rehettir dike. Forklift nîm bûna wê ev desta kirbûna Bi destajî pir zahmet. pir zahmet. Dîsa em datînê ciyê wî? Datını civi veya datını ciki dünü ciki jerçe dikin. Ev ya bura anal bedirebe. Hatta ki val Belê me wê ew tiştên ku kes xwestibûn alüminyon me wana wezdand me danî ciyê wî qediya me qedam nefsa kare me xelas bu. belê em dikarin pêya bin foxlîfa me qediya îşê me pê qediya İşe me pek ediyor. erdê em pêya bin. Em dikarin bînin ziman ku ev kar jî di nav karên giranda ciyê xwe digire temaşevan neca ji ber ku di vî karê da kesên ku serê sibêtin heyayê varê ji xeynî navberên xwarin û vexwarinê her tim li serpiya vî karê dikin û tiştek dine jî li vê derê hem bi keda deste heye keda û makîneya jî heye alîkî jî ev makîneyên vê derê germahiyekî zêde dibin ji ber wê yekê jî karekî gelekî zor e. Me ji hewil de ku em vî karê bînin ser ekranên we heya bernameyek din dema xweş be.